Icera ria thirikari ria President wa Uganda Yoweri Museveni rigemetio ni uthaka wothe uria ukaga na mubango wa gikiro giki kuma guthurima ngandi ya gitio iria yambikitwo ni mbuto cia mbiraru na tharuti ya kurathukirio micinga maita 21. Icera riri ni igeria ria guthiminda urata gatagati ka mabururi maya meri uria ukoretwo ugithingitha ni undu wa thuguri ya maguta kwa ihinda ria makiria ma mieri 6. Miario gatagati ga President Ruto na President Museveni yathiriirie thabari njeru ya gutabania thuguri ya maguta gatagati ka mabururi maya meri kuria riu kambuni ya thirikari ya maguta bururi-ini wa Uganda ina rutha rwa kugura maguta na kumakiriria Kenya. The tripartite agreement on the importation and transit of refined petroleum products through Kenya to Uganda, whose signing we've just witnessed, enables Uganda National Oil Company Limited to import refined product commodities directly from producers in different jurisdictions, thus bringing to an end the challenges faced by the sector in Uganda. Uganda yatunyitwo marua ma gukiriria maguta guku bururi-ini ni EPRA ni undu wacungiriirie ithie igoti-ini ria ngwataniro ya mabururi ma Afrika ya irathiro, na ihinda-ini riri Uganda ikiroria maitho mayo bururi-ini wa Tanzania. Wiguithanio uyu ukinyaniirio thutha wa ngirimiti 7 iria ciakiranirwo kirore ni ngwataniro ya maminista ya JMC kiambiriria-ini gia kiumia giki muciĩ-ini wa Kampala. Ngirimiti ici no cirongoreirie kweheria mihinga ya wonjoria iria ikoretwo ikigiria thuguri ya mabururi maya meri. Arimi a nguku makoretwo makienda matumbi ma Uganda marumirio mawatho ma kumetikiria mendio guku bururi-ini, undu uria riu utegukinyanira kurumirira wiguithanio uyu. Nani atanunua bidhaa zako kwa wingi na kwa muda mrefu na kwa hakika? So that's why therefore Africa needs to organize the market of Africa to integrate it. The fragmented market of Africa will not help us. I take this opportunity to assure Your Excellency of my personal support and commitment of the Republic of Kenya to work with you and the government of Uganda in furthering our bilateral agenda and mutual interest of our people. Atongoria aya no maiguithanirie ati Uganda ni kanyitirira itanya ria Raila Odinga ria kuhuranira giturwa kia muikariri giti wa commission ya ngwataniro ya urumwe wa mabururi ma Afrika mweri-ini wa keri mwaka ukite. Ngiribotera Inooro TV kuma thingira-ini wa Iregi, kaunti-ini ya Nairobi. Njĩtagwo Waweru wa Nyambura.